Inote zishaje za 500, igihumbi, ibihumbi 2005 zahagaritswe. Inama y'Abaminisitiri yari iteranyije ku wa gatanu yemeje iteka rya Perezida rikuraho inote zishaje za 500, inote z'igihumbi, iz'ibihumbi 2000 n'inote z'ibihumbi 5 ndetse yemeza umushinga w'itegeko rigenga Banki Nkuru y'u Rwanda inashyira mu myanya abayobozi batandukanye muri ministeri n'ibigo bya leta bitandukanye. Ni inama yateranye iyobowe na Perezida Paul Kagame iteranira muri Village Urugwiro. Inote zahagaritswe ni za 500 zakozwe mu 2004 na 2013, iz'igihumbi zakozwe mu 2004 na 2015, iza 2 zakozwe mu 2007 n'iza 5 zakozwe mu 2004 na 2009. Igihe ntarengwa cy'inoti zishaje kuba zitagikoreshwa na amezi 12. Nyuma y'iki gihe inote zakuweho ntizizongera kugira agaciro mu Rwanda. Mu bayobozi bashyizwe mu myanya n'inama y'Abaminisitiri harimo Madame Nirere Madeleine wongerewe manda nk'umuvunyi mukuru, Ambasaderi Fidelis Mironko wagizwe umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane na Jean Marie Vianney Ndayizigiye wagizwe umunyamabanga muri Minisiteri y'Ubuzima. Ambasaderi Mironko ni inararibonye muri diplomasi n'imibanire mpuzamahanga, bishimangirwa n'imirimo itandukanye yagiye akora aho yagarariye igihugu ku rwego mpuzamahanga mu myanya inyuranye mu burasirazuba bwo hagati, i Burayi no muri Amerika. Kuva mu 2020 kugeza mu 2023 yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Turkiya, anaruhagarariye mu bindi bihugu birimo Kazakhstan, Azerbaijan, Libani na Jordani. Hagati ya 2015 na 2020 yabaye First Counselor wa Ambasade y'u Rwanda i London mu Bwongereza. Ni mu gihe mu 2010 kugeza 2015 yari Second Counselor wa Ambasade y'u Rwanda i Washington DC. Jean Marie Vianney Ndayizigiye wagizwe umunyamabanga muri Minisiteri y'Ubuzima n'umugenzuzi bwite w'imari ufite ubunararibonye n'uburambe mu bugenzuzi bw'imari, igenamigambi, imiyoborere, igenza ry'uburiganya n'igenzura ry'ikoreshwa ry'umutungo wa leta mu bigo bya leta, kaminuza, amabanki ndetse no mu rwego rw'ingufu. Yagaragaje ubushobozi mu kunoza no gukomeza imikorere y'igenzura ry'imbere mu bigo, guteza imbere umuco wo kubahiriza amategeko n'amabwiriza no gufasha ibigo kugera ku igenzura ryuzuye rya nta makemwa. Inshingano zikomeye yagize zirimo kuba umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi bwite mu kigo gishinzwe ingufu REG, ari naho yakoraga kuri ubu. Yabaye umuyobozi ushinzwe ubugenzuzi bwite muri Unguka Bank, yanabaye umuyobozi muri Kaminuza y'u Rwanda nabwo ashinzwe ubugenzuzi bwite. Mu bandi bashyizwe mu myanya harimo abashyizwe mu nama y'ubuyobozi bukuru bwa Kaminuza y'u Rwanda, mu nama y'ubuyobozi y'urwego rushinzwe isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda. Inama y'Abaminisitiri kandi igezwaho uburyo bushya bwo gutwara abagenzi mu mujyi wa Kigali buzafasha abagenzi gukora ingendo zihuse, zizewe kandi zirengera ibidukikije.